Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira byiza nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda. Tugiye kugaruka kuri amwe makuru yavuzwe mu binyamakuru n'ibitangazamakuru none ngende Jean Dodier Karinijabo. Komisiyo y'igihugu y'amatora yamenyesheje abakandida bigenga ko bemerewe gutangira gushaka abayishyigikira kandidature zabo. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo harimo gucurwa umugambi wo kweguza ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyaruguru na Goma. Urugo rwa mushiki wa President Joseph Kabila i Kinshasa rwo rwagoswe n'abakomando. Mu Burundi biravugwa ko Red Tabara yaba yateye ikibombe kwihuza nzira ry'amashanyarazi mu mujyi wa Bujumbura. Muri Mozambique ingabo za SADC zatangiye gutaha. Turagaruka no kuri gasopo ya Amerika kuri Irani mu gihe yabiteye Israel. Iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko bivuga ngo Captain Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Ikaze muri aya makuru arambuye tugiye guhera kuri leta y'u Rwanda yatangaje andi mazina y'abanyapolitike yiyongera ku yandi y'abarwanyije jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Leta y'u Rwanda yatangaje amazina mashya 9 y'abanyapolitike bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi kubera ko bagerageje kurwanya jenoside n'umugambi wo kurimbura abatutsi. Benshi muri bo nabari mu nzego z'ubutegetsi bishwe nyuma yo kurwanya umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi. Barimo bo mu bwoko bw'abatutsi ariko hakabamo n'abari abahutu bari mu mashyaka ahanganye n'irya MRND rya President Juvenal Habyarimana. Minisitiri umwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yavuze ko amazina y'aba banyapolitike bafatwa nk'intwari yagezweho nyuma y'ubushakashatsi bwimbitse bwakozwe mu gihe cy'imyaka 2. Habayeho gukurikirana amateka y'aba bantu, gusesengura imbwirwaruhame zabo ndetse n'inyandiko zitandukanye basohoye. Aba banyapolitike bashya batangajwe bariyongera ku bandi 12 basanzwe bashyinguwe ku rwibutso rwa Rebero ruri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Uretse aba banyapolitike bazize ibitekerezo byabo bidahura n'iby'ubutegetsi bwariho, uru rwibutso rwa Rebero kandi runashyinguyemo abatutsi bagera ku 3,000 bishwe bazira jenoside yakorewe abatutsi. Aba banyapolitike barimo Ngurinzira Boniface wari impuguke mu by'indimi wize mu gihugu cy'Ububirigi wavukiye mu cyazo ari prefegitura ya Ruhengeri mu 1942. Yabaye minisitiri ubanye n'amahanga ukomoka mu ishyaka rya MDR ritavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Ngurinzira ni we wari uhagarariye u Rwanda mu biganiro byageze ku masezerano ya Arusha. Uyu ubwo yari mu biganiro yaje kwibasirwa na bamwe mu begereye ubutegetsi ndetse n'abasirikare bakuru bamushinja kwemera bimwe mu by'ubutegetsi butari bwishimiye. Ujeneza Marie Yolanda umukobwa wa Ngurinzira avuga ko umuryango wabo utamenya aho se yiciwe ndetse n'uburyo yaba yarashyinguwemo, gusa ngo baje kumenya ko yishwe bivuzwe na radio RTLM. Rumiya Jean Gobert uyu yari umwarimu muri kaminuza wize mu gihugu cy'Ubufaransa, yavukiye i Butare mu 1950. Yaje kwinjira mu ishyaka rya MRND ryari ku butegetsi ndetse aninjizwa muri komite nyobozi yaryo ku rwego rw'igihugu n'urwa prefegitura ya Butare. Muri 1992 yasezeye mu ishyaka rya MRND ndetse no ku mwanya yari afite mu buyobozi bwaryo. Yandikiye President Habyarimana ibaruwa amubwira ko atiteguye kuguma muri iri shyaka kuko ryasaga n'irishaka gukomeza kugundira ubutegetsi kandi hari hamaze kwemezwa ko igihugu gishingira ku mashyaka menshi. Yabaye no mu bambere kandi bamaganye diskuru ya Leon Mugesera yavugiwe muri mitingi ya MRND aho yashinjwe ko yasabaga abahutu gutsemba abatutsi. Rumiya yaje kwicwa muri jenoside yakorewe abatutsi. Undi ni Habyarimana Jean Baptiste wari umuyoboke w'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PL, akaba yari prefe wa Butare. Uyu ni wo wenyine mu bari aba prefe 11 bari mu gihugu wagerageje guhangana n'ubwicanyi bwibasiraga abatutsi. Minisitiri umwe w'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Jean Damascene Bizimana avuga ko yaje kwicwa hamwe n'umuryango we kubera ko yari umututsi kandi akaba yari n'umuyobozi wabangamiraga ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside. Yishwe amaze gukurwaho na guverinoma yari iyobowe na Theodore Sindikubwabo. Ruzindana Godefroy wakomokaga mu ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage PSD yagizwe prefe w'icyari Kibungo mu burasirazuba bw'igihugu mu 1992. Ubwo yari prefe ingabo za FPR zarwanaga n'ubutegetsi zasatiraga cyane aho yari ayoboye, ubutegetsi bukamushinja gukorana n'inkotanyi ndetse no kuzorohereza gufata uduce twinshi. Ubwo jenoside yatangiraga uyu mugabo ngo yagerageje kuyirwanya ndetse no kubuza abaturage kwibasira abagenzi babo. Yaje kwicwa ubwo yageragezaga guhungira mu gihugu cy'u Burundi yicanwa n'umuryango we wose. Undi ni Dr. Gafaranga Theoneste wavutse mu 1942. Uyu yari impuguke mu buvuzi yakomokaga mu ishyaka rya PSD ndetse akaba yari na vice president waryo. Uyu mugabo wanabaye mu bambere bashinze PSD azwiho kuba ari umwe mu mpuguke zagerageje guhangana n'ubutegetsi bwa Habyarimana bwashinjwaga kuyoboza igitugu.
Calixte Ndagijimana wavutse mu 1965 yari burugumestre wa komine Mugina mu cyahoze ari prefegitura ya Gitarama. Yishwe n'abasirikare ba leta nyuma yo gukoma imbere ibitero byinshi by'intera hamwe zashakaga kurimbura abatutsi ndetse no gushishikariza abaturage kudacikamo ibice. Nyuma y'urupfu rwe nibwo jenoside yashobotse muri iyi komine. Nyagasaza Narcisse we yagizwe burugumestre wa komine Ntyazo iri hafi y'u Burundi mu 1993 yari umuyoboke wa PL. Jenoside yakorewe abatutsi yabaye atamaze igihe ku buyobozi. Yasabye abaturage kwirinda gusubiranamo ndetse abashishikariza guhangana n'ibitero by'intera hamwe. Ngo hari abaturage benshi yahaye ibyangombwa kugira ngo bashobore guhungira i Burundi ndetse nawe yishwe arashwe ubwo yageragezaga guhungira muri icyo gihugu. Gisagara Jean Marie Vianney wavutse mu 1966 wari umuyoboke w'ishyaka rya PSD yari umuyobozi wa komine Nyabisindu. Ubu yitwa Nyanza ahahoze ari Butare. Ubwo jenoside yatangiraga amaze umwaka umwe ayobora Nyabisindu, Gisagara ashimirwa kuba yarabashije kuyirwanya ndetse agatuma itinda gutangira mu gace ka Nyanza yifashishije abapolisi ba komine ndetse n'abaturage be. Byatumye yibasirwa cyane n'ubutegetsi kugeza ubwo nawe agiye mu bwihisho. Gusa yaje gufatwa yicwa mu kwezi kwa 5 ku9 ashinyaguriwe akuruwe ku modoka ndetse ubutegetsi buhuruza abaturage ngo baze kureba uko yicwa. Undi munyapolitike wongereweho ni Rwabukwisi Vincent wakunze kwitwa Ravi wavutse mu 1959. Uyu yari umunyamakuru ndetse waje no guhinduka umunyapolitike. Yashinze ikinyamakuru Kanguka cyahoraga kinenga ubutegetsi kubera inyandiko ze zinegura ubutegetsi. Yakatiwe igifungo cy'imyaka 17 mu 1990 cyakoraza kurekurwa nyuma y'amasezerano menshi ubutegetsi bwageranye na FPR barwanaga. Rwabukwisi yaje gushinga ishyaka UDPR ryari ryiganjemo abakiri bato. Yaje kwicwa ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 4 mu 1990. Tukiri ku makuru arebana no kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, Uburusiya bwafatiye urugero ku Rwanda busaba Loni gushishikarira gukemura amakimbirane. Guverinoma y'Uburusiya yafatiye urugero ku bisubizo u Rwanda rwishatsemo runabishakira ibihugu bitandukanye muri Afurika, busaba umuryango w'abibumbye gushishikarira gukemura amakimbirane ari kwiyongera ku isi. N'ubusabe bwatanzwe n'umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya Vsevolod Tkachenko waruhagarariye igihugu cye mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi cyabereye i Moscow mu Burusiya. Yavuze ko u Rwanda rwavuye kure rushyira imbere gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda, amahoro n'umutekano, rubasha gutera intambwe ikomeye mu iterambere rirambye. Uyu muyobozi yashimye umusanzu u Rwanda rutanga mu butumwa bw'amahoro bwa Loni muri Repubulika ya Centrafrica na Mozambique hashingiwe ku masezerano y'ibihugu, ahamya ko u Rwanda ruri mu bafatanyabikorwa bakomeye ku mugabane wa Afurika. Tkachenko yavuze ko Uburusiya nabwo bwatanze umusanzu mu kugarura amahoro mu bihugu birimo Centrafrica mu gihe nta muntu n'umwe wari witeguye kugira uruhare mu kugarura ubutegetsi bwemewe n'amategeko muri iki gihugu. Ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya Lieutenant General Tad Frank Mucyo Kamanzi yibukije ko jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe n'abanyarwanda ubwabo bari bayobowe na General Major Paul Kagame mu gihe akanama k'umuryango w'amye gashinzwe umutekano kari karanze guha ingabo zari mu butumwa bw'amahoro uburenganzira bwo kwihagarika. Yagaragaje ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahahungiye abagize uruhare muri jenoside baremye umutwe wa FDLR kuri ubu ukomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu. Yasabye umuryango mpuzamahanga kwamagana ingengabitekerezo, abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi no gukurikirana abagize uruhare muri jenoside bakidegembya bakaburanishwa cyangwa bakoherezwa mu Rwanda kugira ngo rubaburanishe. Abakandida bigenga bemerewe gutangira gushaka abashyigikira kandidatire zabo. Komisiyo y'igihugu y'amatora yamenyesheje abifuza kuba abakandida bigenga mu matora ku mwanya wa Perezida wa Repubulika cyangwa ku mwanya w'ubudepite ko impapuro zo gusinyishirizaho abantu bashyigikiye kandidatire zabo zigiye gutangira gutangwa. Itangazo ryashyizweho umukono n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'igihugu y'amatora Munyaneza Charles riragaragaza ko hashingiwe kuri gahunda y'amatora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite yo muri uyu mwaka igikorwa cyo gusinyisha abantu bashyigikiye uwifuza kuba umukandida wigenga kizatangira tariki ya 18 z'uku kwezi. Riragira riti impapuro zo gusinyishirizaho abantu bashyigikiye kandidatire zabo ziboneka ku cyicaro cya Komisiyo y'igihugu y'amatora giherereye mu Kiyovu aho ruraho zikorera, zikazatangwa guhera ku wa mbere tariki ya 15 z'uku kwezi mu masaha y'akazi. Nk'uko itegeko rigenga amatora ribigena, umukandida wigenga atanga ilisiti y'abemerewe gutora ishyigikira kandidatire ye kandi iriho abemerewe gutora nibura 600 biyandikishije kuri listi y'itora igaragaza nibura abantu 12 babarurirwa muri buri karere. Mbabazi Judith, komiseri muri Komisiyo y'amatora, aheruka gutangaza ko impamvu bisaba ko umukandida abona nibura umukono w'uwo mubare w'abantu bamusinyira ari uko nk'ugiye kuba umudepite abazaba umudepite w'igihugu cyose w'abaturage bose, ugiye kuba Perezida wa Repubulika abazayobora abanyarwanda bose. Philippe Mpayimana waherukaga guhatana mu matora 2017 aherutse kuvuga ko yifuza kongera guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga. Nyuma yo gusinyisha abashyigikira kandidatire zabo, bizashyikirizwa Komisiyo y'igihugu y'amatora ibisuzume mbere yo gutangaza abakandida bemerewe kwiyamamaza. Kwiyamamaza kw'abakandida mu itora rya Perezida wa Repubulika no mu itora ry'abadepite bizatangira ku wa gatandatu. Hazaba ari tariki ya 22 z'ukwa gatandatu bisozwe ku ya 12 z'ukwa karindwi muri uyu mwaka
hanze y'u Rwanda n'itariki ya 13 Nyakanga imbere mu gihugu. Amatora azaba ku itariki 15 z'ukwa karindwi muri uyu mwaka, mu gihe ababa hanze y'u Rwanda bo bazatora ku ya 14. Amatora ya perezida yaherukaga ku itariki ya 3 n'iya 4 z'ukwa 8 kwa 2017, mu gihe abadepite yaherukaga ku itariki ya 2 n'iya 3 z'ukwa 9 kwa 2018. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, undi murambo w'umugore wishwe wabonetse i Goma. Kuri uyu wa gatandatu mu gace kamwe ko mu mujyi wa Goma hagaragaye umurambo w'umugore uri mu kigero cy'imyaka 60. Ikinyamakuru Maisha RDC cyatangaje ko uyu mubyeyi yagaragaye muri quartier ya Kiziba ya mbere iherereye hafi y'itorero Selp. Wazalendo na FDLR nibo bari gushyirwa mu majwi ko aribo bari inyuma y'ubu bwicanyi bukomeje kwibasira umujyi wa Goma. Maisha RDC yagize iti basanze umugore yaguye Kiziba mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Abantu baricwa buri munsi, abagore barafatwa ku ngufu ndetse abandi barashimutwa. Impungenge z'ubwicanyi mu ntara Kivu ya ruguru zikomeje kuzamuka umunsi ku wundi. Ibi rero bikaba biri gutuma urubyiruko rwishyize hamwe na societe civile bategura imyigaragambyo iteganyijwe mu mpera z'icyumweru gitaha. Uretse ubwicanyi muri Kivu ya ruguru, by'umwihariko umujyi wa Goma harimo kuvuga umutekano muke ushingiye ku bujura, aho amaduka y'abacuruzi yigabizwa n'ibisamba amanywa n'ijoro, bikiyongera ku nzara irimo kuvuza ubuhuha mu baturage. Aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero hari gucurwa umugambi wo kweguza ubuyobozi bwa Kivu ya ruguru na Goma. Mu mujyi wa Goma harimo gucurwa umugambi wo kweguza abayobozi b'intara Kivu ya ruguru, aho aba bayobozi bashinjwa uburangare no kutita ku baturage, bityo bikaba bibaviramo kwicwa. Uyu mugambi wo kweguza abayobozi ukubiye mu myigaragambyo yateguwe n'urubyiruko n'abarimo societe civile yo muri ibyo bice nkuko byavuzwe n'abaturiye Goma. Ni imyigaragambyo bivugwa ko izatangira ku ya 17 z'uku kwezi. Amakuru aravuga ko imyigaragambyo izakorwa kugira ngo umuyobozi ku rwego rw'intara n'umuyobozi ku rwego rw'umujyi wa Goma begure. Ni mu gihe abasivile muri uyu mujyi wa Goma bakomeje kwicwa by'agashinyaguro na Wazalendo ikorana bya hafi n'igisirikare cya FARDC. Kuwa kane w'iki cyumweru hafashwe abasirikare 3 na Wazalendo 2 bashinjwa kugira uruhare mu icwa ry'abasivile 3 biciwe muri Goma. Mbere yaho gato abantu 2 bari baratsiwe muri restaurant, nabwo Wazalendo ishinjwa ubwo bugizi bwa nabi. Ku munsi w'ejo hashize nabwo habonetse abandi bantu 2 bishurwa gashinyaguro, nabwo bigakekwa ko ari Wazalendo yabikoze. Intara ya Kivu ya ruguru ni ya Ituri zimaze imyaka zugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke byatumye leta ifata umwanzuro wo kuvana ubutegetsi bwa gisivile muri zinara hagashyirwaho ubutegetsi bwa gisirikare, ariko kuva bwajyaho ubwicanyi nabwo bwafashe indi ntera. Wazalendo babujijwe kujya mu mujyi wa Goma bafite intwaro. Ubutegetsi bwa gisirikare buyoboye Kivu ya ruguru bwategetse Wazalendo kutinjira mu mujyi wa Goma bafite intwaro. Ni icyemezo gifashwe nyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bakekwa ko ari bo babikora. General Major Peter Chirimwami, guverineri wa Kivu ya ruguru, yibukije ko Wazalendo itagomba kugenda n'intwaro mu mujyi wa Goma. Umutekano muri uyu mujyi wa imbibi n'umujyi wa Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda akomeje kuba ikibazo. Atangaza icyemezo cyo kubuza Wazalendo gutemberana intwaro muri Goma, General Major Peter Chirimwami yagize ati nyuma y'inama n'amakuru twahawe na societe civile na MONUSCO twafashe imyanzuro itandukanye. Ntabwo dushaka kongera kubona abakoranabushake barwanira igihugu mu mujyi bafite intwaro. Ibyo bikwiriye kujya kure y'abaturage. Bamwe mu bayobora umujyi wa Goma bari basabye ko abakora ibikorwa bihungabanya umutekano i Goma bahanishwa igihano kiruta ibindi cy'urupfu. Muri iki cyumweru hamaze kubarurwa abantu bagera kuri 12 biciwe mu bugizi bwa nabi bumaze iminsi bikorwa muri uyu mujyi no mu nkengero zawo. Inzego z'umutekano zirutse kwerekana abantu batandukanye bakekaho kwica abantu no kwiba ibyabo, barimo abasirikare ba leta ya Kongo n'urubyiruko rwahawe intwaro ruzwi nka Wazalendo. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urugo rwa mushiki wa Joseph Kabila wahoze ari perezida rwagoswe n'abakomando. Depite Janet Kabila urugo rwe rwagoswe n'abakomando boherejwe n'urwego rw'ubutasi. Rwanda Tribune yatangaje ko kuva mu gitondo cyo kuri wa gatandatu urugo rwa mushiki wa Kabila rwagoswe n'abakomando mu mutwe wa Ibu Special Force. Ntiharamenyekana impamvu abo bakomando baba bazanywe mu rugo rwe, gusa harakekwa ko haba hari ibyaha ashinjwa mu bufatanyacyaha na musaza we Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje kumera nabi hagati y'ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi n'uwo yasimbuye Joseph Kabila, aho ubutegetsi bushinjwa wahoze ari umukuru w'igihugu gukorana n'inyeshyamba za M23. Tuve muri Kongo tujye mu Burundi, aho bivugwa ko Red Tabara yaba yateye ikibombe kwihuza nzira ry'amashanyarazi mu mujyi wa Bujumbura. Umujyi wa Bujumbura uri mu icuraburindi nyuma y'iterwa ry'igisasu kuri kabine ya Regideso iri ahitwa ku Musaga. Red Tabara ikaba ari ishyirwa mu majwi. Mu ijoro ryakeye igisasu cyatewe kuri kabine y'amashanyarazi mu mujyi wa Bujumbura bitera ibura ry'amashanyarazi mu mujyi. Umwe mu bakozi ba Regideso, ikigo gishinzwe iby'amashanyarazi muri Bujumbura, utashatse ko amazina yatangazwa, yemera ikinyamakuru Rwanda Tribune by'iyo nkuru. Kandi umwe mu mbonera kure wahageze ku ikubitiro yavuze ko nyuma y'iterwa ry'iki gisasu abajura biraye mu mazu menshi y'abaturage batuye hafi ya Musaga, bagasahura amazu, za radio na televiziyo n'ibindi bikoresho. Umutwe wa Red Tabara ntacyo uratangaza ku kuba ari wo wabagabye icyo gitero. Muri Kenya ho umwuzure wangije ibintu ukura n'abantu mu byabo. Umwuzure wateye n'imvura nyinshi yaguye muri Kenya wangije ibintu byinshi mu bice bitandukanye by'igihugu.
Ibitangazamakuru byo muri Kenya byatangaje ko umubare wahitanywe n'umwuzure ari 11 naho abantu barenga ibihumbi 200 bo bavanywe mu byabo. Willis Omulu, umuturage utuye Homa Bay mu burengerazuba bw'igihugu, ati dufite abantu bimuwe mu gihugu badafite aho bakinga umusaya, nta bisenge bisigaye ku mazu yabo, imirima y'abaturage yarengewe n'amazi. Uyu mwuzure kandi watumye inyamaswa ziva mu byanya byazo zitangira kwirara mu baturage zishakisha urwuri, zangiza imitungo yabo kuko ibyanya zisanzwe zirishamo byarengewe n'amazi, bikaba byateje ikibazo kibangamiye abaturage n'umutekano wabo. Mu minsi ishize ishami ry'iteganyagihe rya Kenya ryari ryaburiye abaturage ko hagiye kugwa imvura nyinshi kandi risaba abantu kwitegura imyuzure. Mu ntara ya Kirinyaga umwuzure watwaye imihanda uhagarika n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga. Muri Mozambique ho abinkwakuzi mu ngabo za SADC batangiye gutaha. Ingabo z'umuryango w'ubukungu wa Afrika y'Amajyepfo SADC ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Cabo Delgado zatangiye gutaha. Mu batangiye gutaha harimo abasirikare ba Botswana n'Afrika y'Epfo. Kuva muri ubu butumwa bw'amahoro imburagihe byatewe n'ikibazo cyo kubura ingengo y'imari. Uretse n'ibibazo by'ubukene bwafashwe nk'imbogamizi, SADC yahisemo gushyira imbaraga mu butumwa bw'ingabo zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo zorejwe mu rwego rwo gufasha FARDC n'ihuriro ryayo guhangana n'umutwe wa M23. Aba basirikare bari bageze muri Mozambique mu kwa 7 kwa 2021. Byari biteganyijwe ko bagomba gusoza ubutumwa bwabo muri iki gihugu mu kwa 7 k'uyu mwaka. Hagati aho bivugwa ko bishoboka ko aba basirikare bavuye muri Mozambique bashobora koherezwa muri Kongo gutera ingabo mu bitugu bagenzi babo bakomeje kuzahazwa na M23. Aha muri Mozambique rero igisirikare cya Tanzania kigiye gufasha RDF gukumira ibyihebe muri Cabo Delgado. Perezida Filipe Nyusi wa Mozambique yatangaje ko ingabo za Tanzania zizafatanya n'iz'u Rwanda kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado nyuma y'uko iz'umuryango wa SADC zizaba zimaze kuva muri iyi ntara. Mu kwa 7 uyu mwaka nibwo SADC igomba kuba yamaze gucyura ingabo zayo zose nyuma y'imyaka 3 zifatanya n'iz'u Rwanda ndetse na Mozambique kurwanya iterabwoba. Perezida Nyusi ubwo yari mu gace ka Motola yatangarije komisiyo y'igihugu ihuriweho n'abarwanya urugamba rwo kubohora Mozambique ko nyuma y'uko ingabo za SADC zizaba zimaze kugenda, Mozambique izakomeza guhabwa ubufasha n'izibindi bihugu. Ati bijyanye n'igenda rya Samimu riteganyijwe rwagati mu kwezi kwa 7 tuzakomeza gukorana n'ibihugu by'inshuti biri mu Rwanda n'ibindi bya SADC by'umwihariko Tanzania biciye mu masezerano y'ubufatanye. Perezida Nyusi yunzemo ko hari n'ibindi bihugu bimaze igihe bigaragaza ko byifuza gukorana na Mozambique ariko ko Maputo itarabasha gufata umwanzuro ku bufasha byifuza kuyiha. U Rwanda rusanzwe rufite ingabo zirenga ibihumbi 200 i Cabo Delgado nyuma yo gutangira kuzohereza mu kwa 7 kwa 2021. Mu myaka hafi 3 izi ngabo zihamaze zashoboye kwirukana ibyihebe byari bimaze imyaka ibarirwa muri 4 byarigaruriye intara ya Cabo Delgado, ibyanatumye abaturage bari barahunze basubira mu byabo. Tuvuye muri Afrika tunyarukire muri Australia hagabwa igitero cyahitanye 6. Kuri wa gatandatu umusore wari witwaje icyuma yahitanye ubuzima bw'abantu 6 bari mu iguriro rya Sydney mu kigo cy'ubucuruzi cya Westfield. Uyu musore yaje rwihishwa muri iri guriro ateragura abantu ibyuma maze umupolisi kazi wari hafi aho aramurasa amaze kwica abantu 6. Uretse abapfuye abandi bagera kuri 7 yabakomerekeje ku buryo bukomeye kandi bari kuvurirwa mu bitaro byo hirya no hino muri iki gihugu. Minisitiri w'intebe wa Australia Anthony Albanese yemeje iby'iki gitero cyakozwe n'uwo musore ariko kugeza ubu ngo iperereza riracyakomeje kugira ngo hamenyekane icyabimuteye. Nawe inteko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yatoye umushinga w'itegeko ry'abimukira. Inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yatoye umushinga w'itegeko rigamije gukemura ikibazo cy'ubwiyongere bw'abimukira badafite ibyangombwa. Uyu mushinga uteganya ko ku mipaka yo muri uyu muryango hazashyirwaho ibigo bishya bizajya byakira abimukira mu gihe asuzumwa ubusabe bwabo, kandi gahunda yo kohereza ahandi abatujuje ibisabwa izajya yihutishwa. Ibihugu bigize uyu muryango kandi bizajya bifasha Ubutaliyani n'Ubugereki kwakira abimukira cyangwa se bitanga umusanzu w'amafaranga yo kubifasha kubitaho. Ibi bihugu byombi nibyo byakira benshi badafite ibyangombwa. Indi ngingo iri muri uyu mushinga ivuga ko abimukira batujuje ibisabwa bazajya boherezwa mu bihugu bitekanye ariko bitari muri uyu muryango. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yatangaje ko biteganyijwe ko komisiyo y'umuryango umwe bw'Uburayi izashyiraho uburyo bwo gushyira mu bikorwa iri tegeko mbere y'uko ritangira kubahirizwa muri 2026. Iri tora kandi ryashyigikiwe n'ishami ry'umuryango w'abimbere rishinzwe impunzi HCR ndetse na perezida wa komisiyo y'umuryango umwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen. Gusa imiryango iharanira uburenganzira bw'abimukira yagaragaje ko ari akagambane kakorewe indangagaciro z'uyu muryango. Aya makuru tuyasoreze kuri gasopo ya Amerika kuri Irani mu gihe yabiteye Isiraheli. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden avuga ko yiteze ko Iran izatera Isiraheli bidatinze kubera ko ishaka kwihorera ku gitero cy'indege cyahitanye abayobozi bakuru bayo mu ntangiriro z'uku kwezi. Ibi byatumye Perezida wa Amerika Biden avuga ko Iran niyibeshye ikagaba igitero kuri Isiraheli kazayibaho. Ati twiyemeje kurinda Isiraheli, tuzayishyigikira, tuzayirengera kandi Iran ntizabigeraho.
Iran ishyigikiye Hamas mu kurwanya Israel muri Gaza ndetse n'imiryango itandukanye ihagarariye akarere kose nka Hezbollah yo muri Libani bakunze kugaba ibitero ku Israel. Kuwa gatanu Hezbollah yavuze ko yohereje roketi zavuye muri Libani zerekeza muri Israel. Umuvugizi w'ingabo za Israel IDF avuga ko harashwe misile zigera kuri 40 gusa ngo nta muntu zahitanye. Ne mu gihe amakuru avuga ko hafi 70% by'intwaro Hezbollah igura by'umwihariko izikoresha yivuna Hamas. Shite wakunze wa Primo Media Rwanda munyemerere iyi nkuru ariyo dusorezaho gahunda y'uyu munsi mu itangazamakuru mwagizwagaho nanjye Jean Dodier Kanijabo. Ndabashimiye ko mwari yakurikiye mukomeze kureba n'ibindi biganiro biri kuri uru rubuga. Bye. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.